antunay kakeraw tatano ki itong aryaw tatano sukang barajuma. Basta araw tanaka kukaruro ko yan naryaw taka so barajuma. So sambayang ko kang barajuma na makalalabi at iso sambayang atarang bisa sa 27 di na 25 ya kalalay balas. La ilaha illallah, la ilaha. So balas yan namiya ka dekla balas o kang barajuma kaya sana nakibang urip mo Allah o manipkila ka tino sa masjid na sa tima na mapiyak nalala yung tano din pukelo ya giyang kaya lagi dia kana na yung tano sa giyang kaya pakatundog waktu na pangiro sa mga malaikat Allahumma magfir lahu Allahumma arhamhu Allah na kalimukan ay Allah nalilain ka Allahu Akbar mi itong sa di ka disimbayang ating man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so sambayang ko kang barajuma na makalalabi aguso 20 adi so sambayang atarang bisa sa 27 di na 25 ya kalalay balas Allahu Akbar nasadin sa kadakal di barajuma na kalayan ibalas so sambayang mo 2 ka taon na mas malay balas adi so sambayang mo isa so 3 na mas malay balas adi so 2 saan sa kapakadakalian na mas malay balas adi so may ya kadakdakalap kekuatan mo pahala balas sagyang kaya kiptunay tano sagyang kaya kang barajuma matudraku bihi salatul jamaah antunay kakeraw tatano ki itong aryaw tatano sukang barajuma natigag yang mga ulama tudraku salatul jamaati bidraki rak'atin minas salati ma'al imam fa in adraka aqalla min rak'atin fala yu'tabaru mudrikan lil jamaah walakin yadkhulu ma'al imam fima adraka wa lahu ajrun ala dhalik illa in kana yaghlibu ala dhannihi hudur jama'atin ukhra fal awla ay yantazira likay yudrika al jama'ata min awwaliha karautan so barajuma amay karautan tanurun so niniba sarakaton nanto ni ka karautan tanu ko sarakaton karautan tanu ko karuruko o imam na miyaloy tanu tabi por tanu ketidin si imam na tugbir tanu dan sa takbiratul ihram kapaliwat ito na basta arautan nakaku karuruko yan naryaw taka so barajuma apya sa sarakata riyaw takon upmang udah masyarakat kadang araw tako karuruko yan kasi nga riyaut ko kaya sumi Allah liman hamidan yan udi na so katuturoy lang kasilam siran dit iso na sumijud jiran na sulid kakiran natin yan waindig nga dang araw ta so kang barajuma ugid na nabalas yan insyaallah inon tabuti yan ikira ayag de yan on anak ko ka barajuma pa ha kamas tumwadirun sumulad kadiyan dombu pamadan yan raw ta so barajuma kadon kay say karakat nga nayawan yang bednuto kaipon sa paganin na taman sa kapusan na langon barajuma kaya simbayangan yan adisa saya munut adan yan raw ta na depan mapudsa ang barajuma siya buto to barat yan na miya kasuldi ka na silam siran miya gda mga na pira ro katawa di magabdas na mas tumuan na yung nakad nito ukman uda pa ko man unot kon inshallah na adna balas yan عفوه خير وجود